BIAG Ti Tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? Adda pa'y ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Ala nga rod tarumarak. Siya kon timapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita. No adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak laing. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita kapag parkingan. Ay na. Nagtaar dito ang lalaki. Mabitla nga. Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Kaya't ko lati makisinangad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na simpot ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na kasuplado man. Mauray no kas na. Sa pulik lata ti FB na taag friend request kan ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo di ta kusina. Dua kayo ababaonan. Ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo untan eh. Addaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Adday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplaan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Di ta kayo man langan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunan iti kasta nga ugali na. Iti kasto a kinabakit ko iti dayto a balay. Manumatan ti padak akatulong ti pimanaw. Gapoy ti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mutan ni Rita. Apadak mutla ababaunan. Uy, api nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumar taman. Intamangan iti restaurant. Katwana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan nagitimulan na ijay. Kunakmat ken kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa eh. Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito eh. Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito eh. Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot lata ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mat siyak manong. Permanente mat ti trabaho. Iso pasaray ikakmat ani Nanang iti kwartana.
Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni nanang aning ko. Taam mo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal tapay lang. Wen manong? Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kaste abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng. Ken mas masitas. Ado ti pakakumikuma kijay. Dito'y ngay. Awan mo't kuko kanak ko. Alangaron nanang. Basta diyo kung maabuswan ti bagayo ha. Amangan no maipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti aga sa pang-maintenance na kaskada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala tayo stock na. Napanana ka di. Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala, siya akong timangipan ka na gito eh. Takitaag no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Permiti darang ti init ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kunti naramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anatang dito paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to ti pagaayat ko nga arabiton. Sakon to ila ko numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latat inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sa gana yo. Ta inawis mi amin agagayam ken karuba tayo. Agyaman agnukasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Ay ito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga iwanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng, ang umnupay kasta, agyaman akada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsura, mabi? Jak mabiro kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berbero kan tangarod iti day tangay. Ha? Sapay naglawa daton mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unaan tangaron nga biro kan ito'y mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije ay. Sige yan ha.
adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di takasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anaragrag ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mo, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day ta jay naragrag ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Ikan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasulatan Tawan mo't pamanaknakyaw anapidot ko day to'y. Ay, wanmat nga ang paiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko, nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo! Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ijay police station jay bakat. Kat di na nga rod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakis ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis nga lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkagkad daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya? Ayan ti gayam mo. Apay asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Apay basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid toy. Ha! Mabalinda kayong manakaswan iti kasta nga inarami jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatin ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Kat mayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha?
Kaanon tupay nga inuurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan tukat ag first mover. Papa na Manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayon. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adaman na ijay old house. Ijay langan taayuyang na Manong. Saanan ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Ay, sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kananta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan dita menu? Kompormen, sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak ngamin kanta. Crush ka pala iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak mat Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? nay dumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry yana Saan pa lang ang matuloy ti pagnataitan? Inawagak ngamin itay ni Emerson. Kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabugbukal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat niya Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Alaan ako, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mo natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wananang. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan Abi. Kat di kan agsubsub nilito iti uray kaanuman. Apay ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngamday to yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day tanga ibagbagan, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namat nga inaramid. Pakawanan na ko ma. Jak amo nga inamgayam ni nana. Ladingitan. Ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apong manaw kan.
Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga min ti barukong ko. Nabainanak iti husto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan, Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abe. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abe. Pasensya andak ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaot. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise, yaya. Saan kayo nabugkawan? Agsingsing puwet ako niya, Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang ti babaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman akabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho. BIAG Ti Tao. Adda akong dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Ang naglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak tayo jay. Daklakit di akwarta. Di nasiputan ni mama. Tamadlawan na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Saan to siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti sani ko amamati na. Anya ko matidak kasi ti aramidak ngay. Una aklang mat. Just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo di ta closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ungtan ni Ma'am Dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magtakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agamang na dito. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da itas? Agpasumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak ngamin ti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agyaman Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamamukan. Nasimpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta?
Pudno na ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo noan niya ti galad ti anak ko. Noan niya ti kayak na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan niya man ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laan. Ha? Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay. Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising. Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Ay, wala. Adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di tagyaman, tanam ammo kayo. Kat adda libre apagyanak. Amumat nga katang-katangak ideta. Awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka ba ilan kan napigsaak pa'y? Saan ka abay-bayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan, Lawrence. Kat, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungat kayo, mat. Sumat lang gaya madyak makita nila kasaday di lolam ni tibalay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dayjay. Si kakano tinangipatawidan na iti dayjay. Kat, apay nga rin na makaungat kayo nga eh. Do para mo't gayam kanyak dayjay, papa. Kat, amom nga rin no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nana. Ala, inayadam laeng.
Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin tinanom nyo, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man ang nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsuli nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo? Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaranta lugar, anak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala. Ingka kitaan ni nanam nga ising. Simang patsan. Naikali kung dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkaba-kaba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Lumabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken apang yawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan danana bete. Kat anda ka nun nakaibaga. No sa dino tinaudi nga makaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nga inawagan da. Saan kat ani papa. Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulag. Nasken ama unaak ni papa. Narigatan. Ang mga nanyapay ti aramidan na kanina na Betty. Ha? Ne, papayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasanumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanen tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babay. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na niya alahas na dilulam. Milyones ti balor na niya. Papa, mading amin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Una yan ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mat ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sumrod. Tanukas to'y amatutudo kat saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang! Didak pakadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang.
Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid kan ni Nana Ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsuli na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla addarim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na? Apo! Apo! Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak laang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag, awan da ka sa panggap ko. Adala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige, umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami dito'y. Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida dito'y. Saanan? Ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, In ka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakas sa baro. Para kun ka talaga da ito'y. Iso asinal salwada. Kat sapay lakuma, tanuan niya mantilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasayaat baro. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga rodan nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan baro? Alan nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklaan. Ay, ala agyaman nak baro. Itataawanan dito'y tilakas kasla na parutan ak itisiit dito'y baro kong anak ko. Nanang, mabalin tayo mat sigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na adi iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, daga. At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no aguli makan ti biyagta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taulay. Isarong morga. Nung di mo kayat nga uramag tinagpasit ang balay mo. Jasmine anak, rumwarkan.
magna ka iti kusina, kat ayabam ni Nana Ising, sumaruno ak arumwar. Ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakas. Dinak pakadanagan anak ko. Ala, rumwar kan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumon ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo, Nanay Sing. Jasmine, anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bitay. Jasmine, umay kayo di tatulungan da nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito eh. Di kayo ladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, adda ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apaya kastamot ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon ken katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininuta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam, si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha, well, ampon ka lang, ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang, nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence, itad mon ti kidawag, tapno nasayaat ka kanyak, darasan, maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil ka nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya ti naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Diyos ko, pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo, kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papaham idi imay dito Anya? Una yan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Una yan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di.
Agpangasyo. Agsubli kayo ijibalay, nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininan ising. Kaasimat, bakiten. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, nana. Kayat kayo at tulungan. Iso nga agnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan ron ba nga pagbainan nyo, nana? Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaid kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, nana, umanugot kayon. Kayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapo iti kinasaya at yo kada kami idi nagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taas si dagtoy balayo. Balayo, nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayin kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramitan, Baro. Pagyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. BIAG Ti Tao. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uwin manong, di ka madanagan. Diyak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman na kit di ah. May satawin laangan ti urayan. Agturpusak matan. Si Kangi manong, kumusta ka matditan? Okay lang mat, Eva, ading ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta manong. Madlaw na singpot tabos mo ah, tabing mayag kamat kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadailan ti panagtalagdakan ka manong. Wen, ading ko. Amok mat kar aramidak ditoy. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige manong, agananad ka kumakanayon. Di nakpakadanagan ditoy. Uri tadadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro ading ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wenanti, kinumusta naklaan. Dayjay lang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa kamangan. Ah, ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Sisak laang mat ana inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at tinapig sa amangan. Nangruna dagiti 5 a lalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ah, ay, awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda, iti pag-adalan. Na, tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon dito balayo. Aywan nagpaso.
Sakot na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin ang nabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to'y lugar. Pag inanakan tumutan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no adamanan papanantawan. Uwan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wen, auntie. Pang matrikulak laang day chay. Adamot ay nayon na sobra pangallowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkal pas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie, Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin ngagtrab-trabaho ijay syudad. basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayururnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamubutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni Pag-adalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni Manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabiit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may ti tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lahat tayo ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti para ti tuition mo ngay. No kasta, pawpawitam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Katuan na Eva. Tunggal pawitan ka, pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-ikkamot gayam. Nga maapay adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anyamat na ni Auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Uwan nga rod, day talay pawpawit mo tinamnamaandan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo nito. Yung saan mat? Uwan nga rod, kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno da mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong, Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dayjay, rimwar manan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti dayto yung aramidag. Ado nga minan tinabalik ka ni Sir. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor.
Tagkurang betan di bilangan na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Lawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yala anak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Salas. Kaswang matumanan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang na. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini jay. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adago iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Araminot ki amin ang kabala. Aywan, nagbiit ka matan na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inten mo. Bimali akitibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin tanyak. Okay, tanyangay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakid din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta ipamaysan ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulang, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Diyo ko na naibus yun day auntie. Manumot laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawos na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya, una yan. Napan amin iti kawaslaang day akwarta, auntie. Apay, sika Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kinminanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tsandak kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pag-adalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakalaingan dita. Tap na ibaga ken ka. Kurang pay tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tilugan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayom ko ta kasaritak biit. Wan, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tilugan. Ibati kong bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramida. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iji pag-adalan ka. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir.
Nagando a kwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay ka, Ha? Sir Wilson? Damat kan kadwayo a pulis. well, tay patiliw kan, Sherwin. Ha? Sir? Hustupay la ti atap ko kat. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Ha? Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas ana pasamakan ko ana. Kasanon no natay gaya mon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ron ti panagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga ron, auntie. Surotam laangan ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kin ni Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mo ti kwarta, auntie. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apagtrab-trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, tanday pakitakan ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. sikatirom ba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidad duma. Oray pay, sana rumbang tikas diyang inaramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam nagkapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmet ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso ana aramid na tikas dyan, auntie. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbus mo anagadal. Awan serbina, nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to Oh, nasaya at nga rod adang ganday ta. Auntie, Mangibabay na dya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala amin ang agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kaya't amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain.
Sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kapsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapuno na, sir. Siyak ti makagapuno apay ana aramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusa kiti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam na mo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Diyak lang maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't ngakin kuha na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma. Ni manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka ating ko. Agyaman ak manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman ak ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal maysa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na napulos, sir? Kat ikarik, sir. Apa man ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayo ng agkapsat. Ken, pangaasim, Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok anak kong laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. Baybay amon day jay ko nakmahid. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da yung inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yu ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Awan ka, anakan. Ay naagyaman akmanen balasan ko. Uray kas di timpakpakita mi iti kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sa nagkasar kada akwada. Tawan mo't busbusen da akwarta. Agrigrigat da ita Talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasan ko. At nubya ni manong mo. Sika nga'y at nubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni manong alapasan mi pa'y ti may patpatakder abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adaktel abalay? Umay kay tagpasyarahin ton malpas, auntie. Ay nagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka, anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Wan. Ulit agkid daw iti pamakawan, Eva. Mababain ka na kayo nga kapsat balasan ko.
Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan Lukas to nga papananta, Sir Wayne. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigata nakmata na magna. Di na kumapampanawan, Wayne. Wen, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang dito eh. Di kayo to panawan. Jak siguro makasapol, tikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir. Taawan kat nga ro dagiti anak yun dito Pilipinas. Bangal ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Ang manjak ta nakapsot ti babae. Sa andak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. BIAG Ti Tao. Randolph, apo. Apay akasta tila nga managgapo dita silid ni Nadang Baw. Inyigak iti kanan ni nanang, lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumot lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay Ala, aginanakanta mo ka na banog ka naggapoy ti trabahom. Siya kun ti makamo kan ni nanang mo. Masyanak ka ni nanang, lola. Kasla mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Gapo iti pupusayin ti kapsat ko. Wen nga rod, hanggang mala, andi nga yan talata. Tapno may liwliwag na tinakaro ala dingit na. Anak ko, umangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutong kan. Aginggat ka ano aya, kasta ka. Abigail, anak ko. Atlunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jetty BIAG ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito lamisaan to ka namuan. Mangan kan tulatan numabisin ka. Di mo kumabaybay antibagim. Laglagi pa nga dapan ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito abagak. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak lang dito'y abay mo amang andingay kan ka, anak ko. Kumusta ni nanang, lola? Nakapangan ka dimot lang? Napok. Nakaturog ba yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola. Awawatem kumalatan ti inam, wan. Di na pay lang amin maaklon nga awanan day di kabsat mo. Amumat, no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. Well, lola. Amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di abi kilingam siyak. Uri no kasta. Patpat-gaklatan ni nanang, lola. Mala, di ka ko magpanunot iti negatibo, wan. Tamok ngagpada ti panangipatag ni nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apok. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apanad kita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan.
Ita, tadalakad mi kalagiti kagayam ko. Kunam arumar na. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurar na. Jakmat kayat apaayan dagiti kagayam ko ah. Pasensyakan, Heidi. Adda ngamin inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Di kunam ket di. Saan akon anapatagkan ka? Saan mo takas ta? Ammom nga ay ayatan ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdama kanton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayam ko amang sukon kanyak. Sige nga ron. Agan-anad ka ha. Bye. Kat, anyangay pare. Nakasagana ka ka din. Iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabahon to. Herminia, Henry ka dilatan. Di nak man awagan iti Herminia. Tama ka pabakwar dingdinggan. ala, Henry no Henry. Okay. Adda ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbaga na iti meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae, agkawas iti pang lalaki akawas. Kat nagiti mo't lalaki, agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas. Nagmayat to pa ilata na panunot da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti costume. Mayat ko ma. No pang lalaki ti bado. No pang babae ka numat. Agkuyog tantukit di ama panagsapol iti costume ta, Henry. O detoy, bagbagay mo na iti abestida. Usaram detoy. Anyamot dayta. Nagsilap mo. Mayat da itoy, bagay mo. Manjak. Jay simple lang ang tipilya. Jak kayat dayta. Si Kangay. Anyat na pilim. Awan mo't nga ron. Awan mo't umanay. Awan dito'y tay size ko. Ala, intag sapol iti sa bali. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Kay, anyangay nga rin ti usaram. Agsapulak to ni Jibalay. Ano ti bestida na dinataya na kabsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay. Ado ka, tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadiday ta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabukmaw. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo day ta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na di kabsat ko. Adda ngamin maangay nga event mi iti kompanyenton rabi eh. Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mo. Ha? Kabsat ko nga ro, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang tagbalin a babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay. Kasla kay lagsinginan iti natayan nakabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom day ta. Tamang ano kala at arumwar jay inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Amang anong tan na ka. O, Lola. Umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Ta marabyanak nga gawid. Kan tapno saan kayo amapuyata na manguray kanyak. Oray, ta damat duplicate ti tulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, numukla nga dakkel gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan. Inkarigata kumalatan tinaggaon kan nagwig. Imbagakmat ngamin ken ka, ngam dinakmat ngamin patpatyen. No joke pare ha. Kas kalababae ngagpaiso di ta suot mo. Nagpintas ka gayam. Nagbalin ka babae. Kaingas mo tayo nagawa na nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. Ngayon palagip ko ti kabsat mo pare. Kaingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige, tayo nakagsukatan. Tanalpas mo ti program. masaduta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Ne? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas.
Abigail, anak ko. Nagsubli ka. Nanang, sana siyak ni Abigail. Oh, anak ko. Kailiw ka una yun. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang, italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay, Randol! Ay na, ada ka magaya man na po. Lola. Nagsublin ni Abigail, nanang. Ay, Randol, kasta una ya panangarakop na ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayak ta atidog abok mo, wan. Ha? Wan, Nanang. Ay, Diyos ko. Anya dahi tuyan na mapaspasama kiti anak ko. Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Lola. Inuray ko ang makaturog. Tadinak mat ibatanan. Nakaigamlatan iti imak. Ipagarom na talaga siyak ni Abigail. Ay, kasanudaytan nga ay. Lola, nagregsakak tunggal arakupan nak ni Nanang. Ha? Ken, nakaragragsak ni Nanang tunggal makita nak akas to iti suot ko. Tatalaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga rudaytan, apok. Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anakadulin. Ta isu ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Mayat ti isam yo ita Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow, bagbagay mo day tabistidam. Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung mati panunot yo. Di yo itulok nga abakan na kayo tinakaro aladingit yo. Randol, papaok. Saan ka kadi amarigata ni tikas nga raramidam? Saan, Lola? Basta para iti pagragsakan ni Nanang. Araminek ti amin na kabaalak. Ay, apay no ipaagas ta ni Nanang mo. Sa balim ti Jarna. Mapukpukawan na talaga ti limbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramidan na, Lola. Diyak kaya't amaya dayo ni Nanang. Uray, ta saan mo't ngagdangaran. Ken saan arum-rumor diti balay. Ken naragsak tunggal makita nak anakasuot iti bestida den di kabsat ko. Wen agam aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Ken kakaisuna amay pategnakon ni Nanang. Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni Nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ti atensyon na. Ang jak ginura ni Nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon nyo nga ibaga kanyak. Wen, awatem latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kabsat mo. Iso nga imbukbuk na ti atensyon na kenkwana. Lola. Sana bali. Tanda kayo matamang sulsulnit iti pagkurkurangan ni Nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nagtaw, linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbannog kayo pala. Siyak kumantimang labakar kita. Ay na, napigsaak pa nga aglaba, apok. Alang arod, Lola, inakagpulesan. Tapakanay ko ni Nanang. Mabit lang, umayon. Hi, Randolph. Heidi? Apay kasta ti lang nakabistida ka? Naka-make up ka? Ko, tinasaya at sumrek ka, ta?
laing pagaro. Bakla kagayam. Ni, sana po nureta. Gita ka. Heidi, mabit lang. Heidi! Awanan, Lola. Namimpinsanan asininaanak ni Heidi. Gapo iti kastoy alangak. Dinak man lainik ka ni tigundaway ko anak palawag. Nala, sana bale. Makasapol kan tupa iti nasaysaya at ngam iso, apo. Lola, Talaga siguro asaan nada kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para kan ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsingpot ka, Karen. Katjak malapdan tiriknak nga gayat ken ka. Amang nga numakmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon ken ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura ang mga mo iti pangadeng mo. Ngam idaw-dawat ko lata. Asapay la ko mataad na namnamak ken ka. Lola, tangay kasangay ni nanang inton bigat. Awisek to tay gayem ko kan kinobyak. Tapno ada kadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni nanang. magkatala si kati makaam mo, Randolph. Agluto akto nga ro iti pagsasangwan tayo, Saan Lola? Agurderak tulangan iti ruara. Tapno saan kayo na mabannog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni nanang, Karen, Henry. Inawis na, isungin maya. Italaang manin, nakapasyarak dito balayo. Uray siya. Italaan nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni nanang mo. Ay, aday Jesselid na. Kaya't mo ka niya makita? Wan, O sige, tayam amo kakin ko na. Iso ni nanang ko, Karen. naimbag nga oras yun, Nana. Pasensya ka ni tikasta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tay tikabsat ko. Nagbalinan na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yung tikabsat ko. Nakapoy ti pakinagam na. Iso anapukaw na ti limbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Irwar yun ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, Nana. Ay, nagpintas ka mo tan. Agyamanak, Nana. Nasingpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Iso na lang tanubirukan na ni Abigail. Talaga nga agwala. Ayan ni Abigail ka. Irwar yun ni Abigail ka. Irwar yun Mang Rupi manin nga agwala. Mabit lang ha. ha. Inakbit at pulas. Ha? Randolph? Apay akas na tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa eh. Abi anak ko, I love you. Ha? Kasto'y tiraramidag, Karen. Naskan nga agpamarangak akas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitulangin ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumaagsangit, Randolph. Tsak lang amin malapdan tirik na agsangit. Tunggal makit kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko like ko na. Randolph. Patpatgag unay ni nanang ko. Nga uray tsak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si bibiyag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na.
Panagkunak. Nasaysaya at no maipaangas ni Nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngam kasanon. No agimbag, di naktumanan pagan-ano. Ha? Sigurado di naktumanan pagan-ano nga arukupan, Karen. Di ka ko magpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Di napatag, maipaagas kat agimbagan. Oh, sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak. Ha? Papanantaya, apok. Intay yawi din ni nanang. Ha? Nukasta? Talaga na imbaganan. Wan Lola, nagsublin ti limbong ti panunod na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang, Ay na, Anita, anak ko. Ay, pudno gaya man na imbagan kan. kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito. Ijak maamot na pananan, anak ko. Adak lang dito nanang. Oh, Randolph, anak ko. Umay ka man dito, hoy. Apay ngaglamlambang ka. Kunak namin no sa andak asapulan nanang. Isa mabainak ngagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay. Pakawanan na ko, ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatid ko kan ka. Nanang, Anak, nanang. patpatgan ka unay. Patpatgan ka. Sapay kumata di nakagura, anak ko. Diyak tumaramit ti manggura ka na kayo nanang. Gapot na patpatgan kayo unay-unay. Agyaman lang. Tauri nagsublin ti limbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinabatbati nga anak ko. Patpatgan ka unay. Pangaasim tasalwadam ti salunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan na kasama pasamak kan ka. Tapno agpaot pa iti panagdinat, anak ko. Wala nang, ikarik. Kat di kayo pulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon sa kalasumangpat, Danilo. Okay, anya ko may ta. Awan bibeng mo. Di ka madanagan, tapo manawag matlaan. Umay ko laalanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manan iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbab. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Diyak laing pagarup anak ka asawa ak iti silangis akaskan ka. No amok la kumakasta ka idi, diyak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minidi. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Pasol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalub mo lagayam itipod no akinataom dagita ang muscle mo. Anya ti mabalin ko, talaga kastoy ko. Kat, kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka, Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuan. Kat nagistorya kami. Adutin na amuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanin na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di ana sa utigayem ko ken ka?
nga addan GF ko. Saan kayo pa'y matanag kasar? Anyat amok ngay, ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Ne, awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarmi. Anya, no kasta, awan namnamang agsinublanta, Randolph. Ladingi tak, Heidi. Ngam awanan. BIAG Ti Tao. Irene anak, bumangon kan. Aldawain. Intamanan nagisursor iti lako taan natag. Magkaturturo kak pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot tong na jay dalan. Masadutak, na kayong ti mapanaglako. Nadagsan ti lako kanatag. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hesh! Apay mo't ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay baknang kumaa. Uray bakit? Uno anyat itsuranan. Basta baknang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka manan na Irene. Saan kumabot akas ta ti panagsasa anak kao? Tauray sa anabak ng ti inam. Lasing pa nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot baknang. Alakit Jane, agmurmuray kan, tayo kamanganay sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. saan man anatangkan ti ulam? Di nakpagpungtutan. Ala, agawa am ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di nakadi kasar. Ikasar kan tumat lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang di ti lugar yo. Wen nga rod. Nagnisitak pa yan. Gapo iti pudot. Takasano. Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako iti natang. Masyanak nga rod kan na rin. So akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagiti latan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ika ti malas iti biyak ko. Abay gusto ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babae. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat na papanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kung sinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Agulimag ka man! Sika, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuwapay ngamin na sika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia matinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan daan na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho dito'y nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak ka la pagyamanak day ta kadagiti amo ta.
Tauray adda anak ko. Inawat daklat tang agtrabaho ditoy, kas babaunin da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinuan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asa ti linakam ko. Nagbalinin abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mo, sigurado may in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. Adada pa iti personal. May isa ka single ma'am, Ben. Awan dakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko, ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kaya't kapay amaam-amo na imbang. Emin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray, ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan nga agdatdato naken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak, akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnakakon ti kinapudnong kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di na kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti karlabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tag na nayon. Kas tamat ti anak mo. Ipatag ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, abiglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alam, di mo't ag-onan. Apay nga. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay, ape kas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyaman ak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. Sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lata ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutten kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalit naman. Alamon pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano kumakailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka, kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka magtanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon o kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Adday ta ka manon, Mia, Intun kwan, masakitanak manon. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay,
Kasapulak mo't ti katakunay na iti biyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single ma'am Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklunan ako. Padasan ta ti agil na yat. No, talaga mutla adata tinaykari para titunggal maysa. No, saan ta katunusan, di agbreak ta. Anya, Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris iti rikna. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako, Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan ti tawin. Agawid ta di probinsya ta masikugkan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatina. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Di kagdanang. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manay. Asino nga minto'y babae akadwam? Kasla masikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol nga kasarakon. Kan anak namat, ti kadwami nga uming. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababaay. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga ruday. Ngam, di kay pa'y laagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awampay urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyang balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kayat na ka na jay. Style na lang tikas jay. Gano'n niya ti pangadeng ko. Isang ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain kas kay lapak latamat maturaw. Bumtak tong ti Sara Tinwan hanggang mat maturog kayo pa'y lang. Pa'y tinasaya at mga kasama iti pamilya yaw. Nukas ta kanayaw ti arami yaw. Wala. Ang ida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakan. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala, siya akong ti makaambo ka ni nanang. Anya kayo mo ti nanang. Bigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga nga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay ti baknang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Day ta babae ti lapad iti panagbaknang mo. Sa baling nga minti inunam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Rey, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitiggan, tapno adda kwarta ayaw. Oo, nanang. Yung arot bay-bay anti asawa ka, kat na dakkelan ti tiyang na. Sanid nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanya. Di yung arot ung tan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan yung ano ni ti agkakasakita sarita. Wan, dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason.
Paibak tita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom, hindi kamsamot iti buguong. Wananang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida, kat allergic kaw ti kasta. Agagatol ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya may tikasta. Kunak no. Imposible adi mo amaw. Ay, sana talaga, nanang. Ha? Awan amom babae. Ited mo ti sweldom kanyak re. Tasyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Isu ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Isu nga ron ti rumba nga pangtadag iti sweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Ha? Maulawakan ako. Ana? Kupit ti Ha? barukong ko. Nanang! Kumusta ni nanang? Na mild stroke ka no? Isu nga agtalinaag pa ilang ti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan ka ilang dito balay. O sige, ta mangalaki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan anakaro ti panakaatake yun? Hindi babae nga insangput mo, ti magmangtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na hindi nga Irene no agawin ang ijabalay. Hindi kayat na niya abab, iaparagan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong palom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagos. Papanawa mo day jay babae. Rick, ada ka di parikot. Apaya, kasta tilang nga managawin. Ladingi ta kaya rin. Diyak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Apay? Tung palag ti kayat na. Sa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala di lugar yun. Di ka madanagan, tayo kan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Sorry. Agawid ka. Kat sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene, anak ka. Ay na, agyaman ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya, kasta aya. Malas, markayaw. Apay gaita kayo laeng nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya man. Awan asawak, tatang. Takasinsin mi manen iti ama to'y maikadwang anak ko. Anya, Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanan. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. ayan yan. Bakawan na dagkuma, tatang. Kapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak ti rigat.
Ada tamot gayam tirigat anapasarak iti kaanak iti adayo. Awan na pintas nga gasat ko iti papanaw ko tatang. Nga lah, kanyang araw. Hawatam ati kasta agasak mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat kang agtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka, agingkat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang iti apo ka. Pagyaman tatang.